Hello, siya ni Alison de Agustin, nga agna edi tinapu Santo Domingo, Ilocos Sur, ket deto iti entry para tibunudirit online pasalit. Ket sapay kumata magustuhan niyo. Narigat nga urnuse tinaglabas, aglalon lagi pem ti sae ken panaas. Adu apan nubok, adu apan nagtuok, ngimriribok tuy biyak ko tsak itulok. Kabayatan ti ina para bururay, amang sapul ti biyak anarayray. Dimteng ka tuy biyak ko tsakim pagarup apudno, numan arayo kem amin intelek ko. Dasat ko dain madayo, jak ninam na maasika titungpal ko. Ragsak di subat arararaw ko, sabay agtultuloy arag-on. Kabayatan ti ina panagururay, amang sapul ti biyak anarayray. Dimteng ka tuy biyak ko, jakim pagarup apudno, numan adayo kem amin intelek ko. Dasat ko lain madayo, ragsak di subat araraw ko, sabay ta agtultuloy arag-on. Awaren ti sapulen, hiriawat kunti talet, ang nanayon asikalat patpatken. Kasat ko lain madayo, ragsak di sukat araraw ko, sabay ta agtultuloy arag-on. Sabay ta agtultuloy arag-on. Thank you so much.